So die na me masa oba bia obema abo ba kokra jaware no omo bia kokra ya jaware no be ma ni nim nyansa wonim nyansa why do you beat a woman hwe oba wo hwe no ha wa ja no nti say futu asofo betimi ahya say the preacher says e bo aware ma jaware no me say hypocrisy was right there I sorry for the kunipa I'm telling you because ukwa my sorry for the Pentecost wa wo be say nyame be ye we nyame kra since Adam time was me chusu eyire kwa mo bia biem because bone ne ba na okan Adam say wo na ade oba ne ma since then nyame chusu yire mo wa unya yire anu nya wo yire o enti akoka say nyame be re wo hwe ade no ntimi ade no so chen ebi o ho yirima wo ba so no romance jado because sex bia no onim sex ye entena na ho e bola jano na ko pebe ma foforo betimi aja wonwe ewiase ade e be ya pa so bewu na se ade we na se na wo na ede na wo ti aware amusa obi wo wa ware 20 years onya orgasm da ba ediba to my GH so sabre aye and sembia the kallen sound na hunya ba na ma mi jimu dia sa mo amun se na na efa aye nua ba Nigerian gospel musician Osinachi Ewachukwu ni wo ya ebeto dwa tese munsema ba ko afi ana aye yen papa owo omagimu Anointed Palace Chapels of Benio da no Reverend Obofour asem na bedu nase na ono nso eden ne de abeto dwa ne nchiremu owo eda beto dwa na ono kra de nde otum se ewo no aka ne pa ase de ne huni papo na efimu sanse na wo se afi mu kra no ba me se no ton ne kana kuma dodo ntiko no obi enim kra sa afi we mu no ko ba invite no eden aba na asori na eja ono so bebo anwum tuo ni mu na bibi etimi akoyima eduma dress dwubeje sonko ewo eye asori dan no emu na no na se ko ba se tesi ade we film na no wakasa fa won akwa echi no se eye pa se wo ba wo beta ware so a second wife a de se ni papa be ma papa be and wato na ware so a second wife dan se wo be ware eye wo bi o brum ma se bucha on ka de se bucha kra do brum ma bucha odudwa enam omom kumwa no omom tududwa emwa no en ho ne fam bucha wo se wo be the only wife of obi otesano and enka fatwa wade so as the second wife of a good man na same waka no ko say we dey assembly asafo bi assembly no assembly hia wa assembly wa baka ide amanfo de bedwe mo yinsem ede nsem abobo nsem so ba kan nsem say asemo waka ide na wo pasem aka ede a kire Ghana fo na asem pro opa aka no na me twa me hu bra na me fa tudwa emfa so yo amofo asha se ekeka se isemi ode betu dwa de nye Osinachi Nwachukwu wo bia na ode gina fire na sebiana na no rumors yi bi e ba abonte fa no ho se wo ware oba bi otankra e woni yire Sierra echi na ono anga ba abonte be deny no eno na so be so mbo kwan tu baby na se se me aka ma beka we bi dan ti mo te se ma ye bia anya se ni strange enti afide oyere fufuru ni enu bi na ode ye abokwan ohu ni se sa na opa ya na asem no kre na no aboso ama every great man take it from me one woman is not enough for you ba ko ba ma so ware ba ko one nti na one sheda nim life born Bill Gates se ba omu nim life bo ye prema for every great man imagine say that's why no yere ba ko no more man can seconds was all yere ba ko for what ni what ni nko a wanya ni din na wanya no e se ode ne satototo ma so keke ode din no tototo so na wonya nananum owu no da ho aye se from Germany na enkola we saso from Japan na wenu saso sa na for say you are a great man papa bi your friend ekopon or 126 wa bobra and do so ndale kwa yes onu owu ye no de chese eye ni man kwa na bae wow wa bobra sa enu de frost wa bobra na nya ko ware ba ko do de re nti sa ma 126 onye ni show mu ni a oh mu nyina oh onye ni
na wo to on na nya Yo. Wow, me pa che say Obofour say oware obi aka ho a eye normal. E dis sika bebre ba Obofour ayi. Oba ba ko pe. Oh, eso a. Yo, na. Eso ko fe ba ko ka. No, na ene ne ya adwe because yeah oba osinachi wa chukwu kwa ofa so bi e no say mo ya Christo ni ba what the divorce nye wo brum kra wa wu sa aka no. Wa enti ko nya ale nko. Eso dai. Ah, na me masa oba bia obema abo ba ko kra jaware no. Omo bia kra ya jaware no. Be ma ni nim nyansa. Woni nyansa. Why do you beat a woman? He oba wo hwe no ha wa ja no. Inti say futu asofo betimi ahya say the preacher says he oba wa You see, ja wa it's that me say hypocrisy was right there. I sorry for the kunipa, I'm telling you. Because who caught my ear sorry for the Pentecost war. What because so nyame be here way. Nyame cry since Adam time. Was it me chusu e yire kwa mo bia biem. Because bone ne ba no kind Adam say wo na do ba ne mare. Since then nyame chusu yire mo. Wa unya yire anu nya wo yire o. Enti akoka say nyame be re. Wo hwe ade mu ntimi. Ade no so chen ebi wo ho yirima wo ba so no romance. Jano. Because sex bia no onim sex ye entena na ho e bola jano na ko pebe ma foforo betimi aja wonwe ewiase ade e be ya pa ne so bewu na se ade we na se na wo ho na ede na mo ti awale ho sa obi wo wa ware 20 years onya orgasm da are you mad jai be ma no onya be ma papa onya dwen na so we dey drama nti na wu jai no no one say adwaman nim there is no orgasm mo ka orgasm take mama go to die na bi na wonim say oba kra wan orgasm for some time stroke chew ana wonim latest research no oba what wona won have orgasm stroke chew ana wonim ase wetima ye ho adwuma say wa ye ni say na ma otimi kosuan oba ba bi o ya nkasa nanim oba bi abahunu bi o mu di bia ne ho ma ese wuja wukunu because obema otimi ma ho ma no nya bema. Why do you follow a man who can't make you come? Even see her director okay. That be me way. Me ba so me way. Me ni amomba bu tie mi o. Ye tie. Hwe. Enemri ikofo sofa wa ware papa. Unim ye wo bibi e friend emotional torture. Enu kwa ye den kwa se physical torture. Na bema bu wanimtia. Catch now say unyobia masa uyobi. And no say me tie guy bi so ase ne yire emotionally otocha we no mewu uwu e be bomba me de ama obi bo one day ja no na say are no say wo kware no nya wrem pa say bibi ko anko ya utimi ja anytime it's not to me guy say kanu ye ma no omo tine and it's omo ya tete kwa somebody wu ye no e ya kwete na wi afi de say no you see our wrem time wait for no man. Do you know the powerful women in this world now? They don't marry you. One marry you. Sir. Oh, who guy no power, no watch, no this guy a popo, no worry. That's how powerful women have become. So why waste your time on some stupid boy? What Obama winning romance? Or buy or some buy name? It's won't dry sad. Ye who come was one say. Ama, what be said? They're by new crew kissing for the past 5 years. Are you mad? What kind of relationship is this? I said, Ujana, but you'll be. No, so you see, women need to be treated like queens. And I hear so we need to be treated like kings. It's Obi Obuku be a jano. And now, my Obi found your friend is saying, and to my go. Obi Pel, no, or the what was so ye. So why do you waste your time on somebody who doesn't even value you or see you as a human being? That is why we are suffering. But a man, for my name, take it from me. What year are this year? Or this year be a treating well, like royal. It's when you bear my yes go. Obi Oniska. But send me even or your guiding so can smart back. The word the brother will feed you. No, or from baby. We are the queen. And no nessa would actually. Now, baby, your from hair, Jano. Baby, your man whom may be a Jano. Baby, be a sabbath. One who can say Robbie a Jano.
Manuato. Yo, ni hu hia my dream no and then that I didn't get pesa but so I remember into Wakane dear my mid and yeah a brony dear be kunti no we dwane but the na home man so na man I'm not ase man na home man nyina munya bokuru no omunya mema mumra na mcham sane ma ho ba omunya mema that ebre aso Oba se hu ba mpacho dru ho ene Adobe me church Adobe na ho bema new year bema romance year wo se Adobe ho Adobe na ho edu bi pra wo ha bema betu ama na romance edi enye no so di obramo act na be wo ho no enu ni edie no sister me ba chop wedro na ye na abo okunu no so nye do odo de enti ase wo mu a ene ye enye mpemu agro na be kire se ware no to aso na mento aso enti mesremo se wore na san wo kan se oni wi a fimu a fimu da na se na kopem wedro na ye okunu na so ye bi na mo hwe bi mo pepe nyama ye hwa kire ye nse na ye mpemu agro ma na ye de na ye se ja bibi enti mi nko ye ma no enye lines se di ja ware ye any bakubi otaka won say uku e was for the ake di echi aje ebro oburu di wicked di a e no di empatu dwane wo de nte en no nte say who dan who divorce cry separation wo ho ama don't divorce obema buwa divorce wo hu ma divorce never ba oya wa divorce yeah that's it never be contribute to that until empire any sa na ga ne no go wuye no separation so no what your sister not our na sister separation no ya sa na bible editum separate kakra sua ho ade de obetimi ene no akọ kasa na one no kuna kasa no so na bibia but empentem nya waware because of nyam marketing because one kasa betre che na already ekoso a hu kra so bia so bi nta na wakoma ete entina midi edna na ama usa mene vidare ta Mr. Ben Bruce ele na yetina se etwetwe nkomo yi na me ya do me be sign Asia be macro